Asla andolsun ki insanlar ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. O, müstesna kullardan olabilme duasıyla efendim, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün dediğimiz gibi çok özel bir gece. Bizler de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak 3 ayları ve özellikle bu geceyi dolu dolu geçirelim istedik. Kur'an'la geçirelim istedik efendim. Duayla geçirelim istedik. Ve sizlerle bu Ulu Cami'de, Diyarbakır Ulu Cami'de 5. Harem-i Şerif'te bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ulu Cami İmam Hatibimiz Hafız Hidayet Yılmaz, Kur'an-ı Kerim Dünya Güzel Okuma birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu, Kur'an-ı Kerim Dünya Güzel Okuma birincisi Hafız Muhammed Cemal, Kur'an-ı Kerim Dünya Güzel Okuma birincisi Abdurrahman Sadyan ve Ayasofya Kebir Camii Baş İmam Hatibimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Ay hocamız aramızdalar. Hocam sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz şehrimiz Diyarbakır'a. Sözü hafızlarımıza bırakalım. Söz şimdi Kur'an'ın inşallah. Şimdi güzel Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmaları üzere ilk olarak Ulu Cami İmam Hatibimiz Hafız Hidayet Yılmaz'ı rahmeye davet ediyoruz efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî cealelleyle vennehâra khilfeten limen erâde en yezzekkere وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
Şimdi de efendim Kur'an-ı Kerim Dünya Güzel Okuma birincisi Hafız Muhammed Cemal'i rahleye davet ediyorum efendim. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر
Tekbir! Tekbir! الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tekbir! 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Tekbir! Tekbir! Şimdi de Ayasofya Kebir Camii Baş İmam Hatibimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Ay hocamız efendim rahmeye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Diz çökerek, ellerimizi semaya kaldırarak ondan dilemek. Şimdi ellerimizi semaya kaldıralım ve dua edelim. Dua için İl Müftümüz Lütfi İmamoğlu efendim. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah, hamd senin,
Nimet senin, mülk senin. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin. Biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizleri kendine layık kullar eyle ya Rabbi. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ezvacı tahiratına, ashab ve etbaına olsun ya Rabbi. Bizleri sevgili Peygamberimize layık ümmetler eyle. Yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle. Onun ahlakıyla bizleri tezyin eyle. Şefaat-ı uzmalarına cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi nail eyle ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, ezanımızı, bayrağımızı